Чувашилкине адаландарасы нации кадрзем хадерлесі шақтада үтті идузем тавра калажы бұйчы Чуваш радио эфирінже бұлына Кларамран. Онда республика бұштығы Олег Николаев тада үтті хыназем худшынжеш. Калажыва Чуваш радио тұғырын билік шул тұлдарныне халалларыш. Регион ердюжи шавынбегех эфирдан умажул ешлеген зембе телбульжы. Чуваш радиора хызенешне юрадаган шинзем тырыжаща. Кунзерен взем итлегензине, вырысла тада чувашла кызыклы кыларынзембе палаштараща. Чилай жыл ишлегензем шамрыксене хызен эш опытне барзабыраща. Олег Николаев Чуваш радио итлезе юстине каларе. Кунда ишлегензине уявба саламлама майдубынны онжын пызык чиспулныне палыртре. Нумай жыл тюре кымылба тырыжаганзине тада ветеранзине тав хучзем парза числаре. Маргарита Кабитова Чуваш радиора пинедахы жыршитмел вишімі шулданба. Школ бедерзен дикторзен конкурсы берги білзен онда худшын забғастене. Конкурс пиде пызык пулна. Первырына вадырытлашин. Вичедап хрыведердухса шыбах Чуваш радио чуралны гон, еба уйхен вынылтымышынча ына эжейліне. Паянхи гунчен пер улжын мазыр кыларымзіне ерцы бұраганда тырыжать. Республика рапурнаганзіне ирзерен хейн илемле сасыбе врадать. Ебе Чуваш радио шурджен урадызем урла ярзабусны пиде нумай жылземитсе гайрыш. Манжында нумай, мана итлегензем жінде, радио итлегензем жінде нумай бүлдесе шутлады. Анжақта еп хам шавна пәрреде туймастып. Манжын вол шавдері пызык телей, еп шағында еп хам еше юратса бұрнышладып. Нумай жыл бұлзасында вол мана елақтармас. Ираида Канавичева нумай жыл музыка редакторын жетарышна. Фонотека ешне ергелезе бұна. Вол аслы беру илне вғытра радиоба телевидение хорне юрлама жүрене. Он жүхнех шақтыдымра ішлеме метленне. Пенде ғажар сагырвынным шулда вол радиоратырышма бұшлана. Он жүхне эшмайде техникада урықла бұлна, тет азайлзе. Падимбех мангой жумынде вол бұлса ертірі. Малданах магнит пленка ба. Я вынчухне фонотекра шлесе. Фонотекра хамал патыца горна, хамал па шаварна, возник кундалада. Пиди интересли, чем маншан унда передача зему пуран не, мле юры зем пуррима на питика скландарна. Олег Николаев Шаванбегех Екатерина Степанова шеф-редактора, Николай Мулянов корреспондента тада тюре эфира худшына хыназине тав хучизембе числаре. Вол радиоищенезине республика хыбаризембе кунзерен кересте видимле шудацадына жын тавдуре. Малашнеде ширип сывлықпа хавгаланы зунче. Чувашкин Глармвали Алена Артемкина, Михаил Солин.